Bravo. Dobro, ajde kad su u sredini, Saša. Počni. Pozdrav za Šavi. But there's an old saying, the only thing you need to play this game is a chip and a chair. But to sit down and win against the best, you need a whole lot more. When luck shuts the door, you got to come in through the window. That's where the skill comes in. It doesn't matter how good you are, everything can change when those cards are in the air. We don't stop playing because we get old. We get old because we stop playing. That's poker, folks. Dobro večer, posle mnogo vremena opet smo sa vama. Zbog Ne diraj. Posle mnogo vremena opet smo sa vama. Ja, ajde. Iz mnogih razloga nismo bili u mogućnosti da snimamo, ali molim. Opravdano. Ispitni rok. Šta je ono? Razlici. Opet smo sa vama i nadamo se da ćemo se opet vratiti na stare termine koje smo gurali tipa 2 sedmice, ali sad ćemo da ih guramo malo više. I sve u svemu... Nije nova lokacija. Mislio sam da to ostavimo kao tajnu, da im kažemo na kraju videa, ali dobro. Inače, velika je tajna da je nova lokacija, da. Nije uopšte očigledno da smo na drugom mjestu. Da, samo smo malo namještaj promijenili i da, ali dobro, i to smo radili iz nekih razloga, o kojima nećemo sada tu, ne... Koja je današnja tema, Saša? Da skoči. Danas smo razmišljali da razgovaramo o nečemu, konkretno na ovo nas je navelo jedno večer. Kad se to desilo? Sinoć, da. Preksinoć. A što je danas da. Naime, bili smo u jednom lokalu... Bili smo u jednom lokalu... Ako Gerila će nas sponzoriše, slobodno šaljte... Ne, to ne. Seć. Bili smo u jednom lokalu, da ne kažem pubu, i tamo smo otišli da popijemo čaj i bacimo par iglica u tablu ili tigramo pikada. I naime, nama prilazi jedan momak, mi shvatamo da je to konobar. Hvala Bogu. Okej. I sliku slikaš. Naime, on nama govori, momci, hoćete li da učestvujete u pitanju nagrada igra, na što mi onako kao studenti jedva čekao. Naravno. I onako odmah se gradio, nema kotizaciji, nema... Zato sam teo da zatvorim. Nema, nek uživaju u lošim momcima sa vrućeg novosadskog asfalta. I odmah se momak ogradio, nema kotizacije, nema participacije, ono što smo mi još bolje prihvatili. I treća nagrada je bila 2 karte za koncert u tom pubu. Mislim da je u pitanju par koncerata koji izdrži svakih toliko, ne znam, 7 dana ili šta već. I konačno. U tom nekom pubu. Prva jebena nagrada. Druga je majica, realno. Da. Jesi rekao za majicu? Ne, ali treća je znači ta karta kao neki koncert, u pitanju koji se kao mogu birati. Ma sve standardno, sve u proceduri što je nekad postojalo kao nagradna igra da se osvoji bukvalno, majica, da. U Interexu, Vjerni, znači svugdje je majica, koncert, karte, ali... Prva nagrada je jedinstvena. Koja je prva nagrada, Milane? Izvoli, imaš tu čest. Prva nagrada je tetoviranje i to na licu mjesta. Na licu mjesta, ja sliku je postavljam. Sačkaj, stani. Ovo su curi. Ajde, dobro. Možda kao samo ostajemo onako. Umeđu vremenu i ti se daviš i pljuješ kroz prozor, umeđu vremenu neko ostavlja komentar, znači vi ste govna koji ste me pljunuli. Ali dobro, sve u svemu nebitno. I onako... Jebali vas. Vidite i sami naše liči. Iznajmili smo ovaj prostor za mizernu cijenu od 20 € po snimanju. Nastavići dalje. Tetovaže.
Da, prva nagrada je bila tetoviranje i to na licu mjesta, znači full oprema, sve namješteno na bini, gdje bi inače bili ti koncerti gdje što dobijaš za treću nagradu, ljudi donijeli stolicu, ink, tuš, jel? Dezinfikacija, sve, biraš selekcija, imaš ko meni, dođeš u restoran, tražiš štaš da jedeš, ovdje tražiš koju ćeš tetovaž da se tetoviraš. Džaba, dobiješ broj. I prije svega bila je, tačnije 2 tetovaže, jedna za muško i jedna za žensko. Da. 2 izvlačenja. Da. Džaba, dobiješ broj, upišeš se, sve džaba, sedneš tu, čekaš. Igrao mi pikado. A mi su bili u prvom redu. Nisi. Jesam, brate, nećeš mi uzeti. Jesam, prvu sam bio. Bilo je izjednačeno, nisi a prvu sam bio solidan, pobjeđivao, ne pobjedio. Ti čuti. Ja je to konkretno šta sam mislio kad si rekao, dobro, tehnički si u pravu. Ajde, nećemo o tome sad. Tu večer sam briljirao. Ironija, sve ide lepo, mirno, tiho, uživamo u čaju. Se pije, pikado se basa. 23, Gerila je po tome poznata. Neko pije crnu čaj. Pikado, lagano pikamo. Izvlači se nagrada u 9. Koliko već? 9 je. 9 je od pola 9. Ne biti. Tačno 9. Nemam pojma, znam da je rekao za pola sata. Nagrada se izvlači. A treće mjesto dobio Đuro iz Modrića, dobio koncert, bravo, ništa. Majicu, ja se ne sjećam za majicu koji šta je izvukao. Znam da je samo bilo blizu da Milan osvoji. Milan je bio broj 20. Ja sam bio broj 20 a 21 je dobio majicu. Dobro, ali kad su izvukli tu majicu, meni srce u stomak otišlo. Ja gledam Sašu i Milana. Ljudi, evo ga, sad ako izvuče broj mi se tetoviramo. Znate kakav je to bio adrenalin? Ne, to mi je najluđa stvar što sam osjetio kad sam skontao koje sranje može biti. Realno, nisi svjestan da je to realno dobra prilika da džabe dobiješ tetovažu, a u drugu ruku, da li da to uradiš? Mislim, tetoviranje, sve su... Dobro, malo je tu bilo onako, da kažem, otežavajuća, je li ima razlog? A ima, govor, koliko sam puta rekao? A glup je on, moraš peti. Otežavajuća, mislim ne otežavajuća, nego onako malo jedna činjenica koja je, ajde da kažem, bila nezadovoljavajuća je bila to što ste imali taj katalog i morali ste odatle da birate tetovažu, ali na kraju krajeva ajde dobiješ tetovažu i tetoviraju ti, ne znam, cijela leđa ili nešto, jebi ga, ajde sad. Ne bilo u redu. Ali dobro, opet na kraju krajeva džaba tetovaža. Prije svega ne bi bilo vremena, ne bi bilo moguće fizički da se odradi neka veća tetovaža u nekom realnom vremenu. Ajmo da neke stvari pojasnimo. Da li bi mi da smo izučeni se tetovirali? Milane? Da, to je bilo, da kažemo, najveće pitanje. Pa, ja mislim da ne. Saš? Također. Ne, problem je u tome šta sutra da kažeš roditeljima. Mislim, realno, vjerujem da je slabo ko od nas i priča roditeljima o tim stvarima, da roditelji podržavaju takve stvari. Još smo, da kažeš, ajde, još uvijek smo kao mladi, za njih smo djeca, realno. Nije kao da kažeš, Milari, mi jesmo mladi. Ajde još nešto da početimo. Kad bi se tetovirali? Znači, rekli smo nećemo. Kad bi se tetovirali? Gde i šta, Milane? Gdje misliš mjesto? Da. Ajde reci Novi Sad. Saša, izdrži, doćeš na svoj red. Ajde, evo. Ne, zato što si povukao onaj fazon i jesi mislio gdje pa u Novom Sada. Mislim, Milane. Milane, ruka, noga, glava. Ajde, nastavi, imamo bitnih stvari od... Pa vjerovatno neki dio koji ne bi baš bio toliko, da kažeš, očigledan. Vjerovatno leđa ili rame. Zbog budućih posla. Da, vjerovatno, Bože zdravlja, postanemo... Džep para. Samim tim što si rekao Bože zdravlja, ali bi bio krst neki, nešto religiozno. S. 4S, Ratka Mladića na jednoj strani, Ratka Karadića. Između Republiku Srpsku kraju. Umeđu vremenu pivo i njih ovako piješ. Umeđu vremenu za 2 dana Ratko Mladića mi bi mater iz Haga. Kako se sprdamo sa njegovim imenom. Važi, Milan, leđa, nešto religiozno. Iako nisam vidio, bile su neki kosturi. Ne mora biti religiozno. Mislim, ajde, dobro, lijepo je, ali nije samo svrha u tome, većina njih kao samo, Bože oprosti kad vidim ostrog i to je već postalo je...
evo prije što pređe na Sašu, da li ti tetovažu gledaš kada bi je radio? Kao nešto što trebaš da napraviš da ti estetski znači do kraja života, nešto jako bitno, ili onako samo da je lepo? Ako dobro izgleda, može biti na mom telu. Mislim da je bitno. Zavisi od osobe do osobe, nismo mi svi isti. Pa ja tebe pitam. Dobro, da. Ali za mene... Nisi vas predstavio jebote, Milan Vukić Mimi odgovara, ajde. Ali za mene mislim da više poštujem kod ljudi kad vidim tetovažu koji njima nešto znači, nego tetovaže koje su tu čisto reda radi, da kažeš sutra da je što lijepo zažališ izgledaju. što si ih napravio, a? Ne mora da znači. Ne kažem, dobar dio njih zažali iz razloga što to ljudi pretežno rade kao mlade osobe to rade, nesvjesne da te neke stvari možda neće vječno trajati. Ali ima uspomena koje će vječno biti tu i koje, mislim, lijepo je. Logično je, znači ti si više za tu priču. Saša Sake. Ne, stvari u tome, ja sam već rekao, nadam se prvom prilikom da ću se tetovirati. Mi smo se rukovali, možemo na kameri ako hoćeš. Da, ne, stvari u tome, mi smo se dogovorili da ćemo zajedno da se tetoviramo, samo je pitanje kad. To pitanje kad je jebi ga onako... Ajde doćemo do toga. Zajebano pitanje. Pitanje je kad bi se tetovirao. Znači, da si rekao da su tebi izvukli. Šta bi bilo to? Gde bi bilo to? Pričali smo o tome i to već i to bi definitivno bilo na nevidljivom mjestu da se izbjegne koliko se može to linčovanje i eventualno nanošenje tjelesnih povreda od strane roditelja. Na tom mjestu. Da. Možda si zato na mjesto koje si... Na kraju kraja, ne, ja sam razmišljao... Ajde reci. Ozbiljna priča na guzici. Jer ne, mislim, što takva reakcija? Ne, okej. Ali ne, gledaj, jer mislim na kraju krajeva na stopalu ne bih, mrzim stopala, a drugo vjerovatno bi boljelo van granica razuma. Sa gdje može da se ne vidi? Prepona, prednja strana i kako se zove uopšte ta visoravan iznad polnog organa. Pa ne, prepona je valjda... Dulji stomak. Jer ja jedinog lika, ja ne znam jednog lika, ja znam da Moraja Mills ima na dupetu i to ti... Ali ona je riba, brate. Pa zato ti kažem. Ali, jer je onako ta priča, otišli jedno veće na čaj u pub. Prvo, u neki neimenovani pub. Zovite nas da radimo podcast. U Gerili. Moraš se trud da budeš u parama. Hoću da postaknem misteriju među gledalcima, da nas prepoje kod torma koji pub, i onda će oni doći milionima u taj pub, da hoćete to važu, a ljudi su dali to i vjerovatno nikad više neće. Pa eto nas gleda milion, brate. Da, to je na kraju poenta priča. Ali ne, mislim, priča počinje, otišlo na čaj u pub, bila je džaba tetovaža, i ja sam kao treba da uradim gotivnu tetovažu na ruci, ne treba da uradim opštu sprdnju. Jer je onako sve to počinje s prdnom. Znam ko mi ti pričaš tu priču. Nije bitna toliko tetovaža, nego bitna priča pa ne, ali gledaj, koja je došla od te tetovaže. Gledaj, kao... Jer kad god neko bi kreneš pričati, ti kao, bili smo na čaju, ono dela se džaba tetovaža. To već ljudi prestaju da vjeruju. I onda ti njima kažeš, pa dobro jesi dobio, jesam, ajde gdje si uradi, pa na guzici, i ja šta si, ja onda onako kao, šta je bilo? Pa ne, jer shvataš, više je do toga. Ako smo... Živimo u prizemlju tako da definitivno ne pljuju po visini, eventualno po ljudima. Tako da... Tu mi je bilo neko rješenje, mislim, može to neki stomak, neka prsa, neko nešto, ali opet bi to bilo rizično. Ne to što sam, to veće da sam radio to tetovažu. Znamo, šta? Ali ono što ja već duže vrijeme već želim i vjerovatno da ću raditi, to ću morati baciti u editu, pustit ću ti ja sliku. Tetovaža koju ima Paulo Dybala, iako mislim, pratim fudbal manje više. Sad je stvar u tome što, ne zbog toga što je on nosi, na kraju krajeva on nosi na drugoj ruci arapske stihove, znači da hoće da tetoviram i to bih stetovirao. Ali ništa, poenta su samo kao dvije pruge ovuda. Mada u posljednje vrijeme sam vidio lika, ovaj mali dečko Maximilian Filip iz Borussia Dortmund, ironije što su to fudbaliri, pomislit će neko da sam neko fudbalir. On ima 3 linije.
I to se još sviđa. Pa ne znam, sad se ono dvoumno. Znači čista estetika, ništa ono što Milan kaže. Saša 4. To što je Milan rekao, znači neke stvari što ti znači mnogo, ovo ono, sašta više je na to da... Samo da mi lijepo izgleda, jer meni nešto kad lijepo izgleda, ono će mi... Pa da, i onaj Conor McGregor, znate svi ko je. On je majmuna sa... Da, koji riga, ono nešto, krila i to. Šta to znači, kaže, brate, do jaja izgleda, boli me kurac. Pa ne, ono, to je ta priča, ja ću sad to istetovirati, te kao vidi lijepo mi. I bit će mi lijepo. Šta istetoviram neče ime. Ili mi ovo nestane iz života ili umrije, što je opet malo... Ajde, ne znam. Dobro, nećemo tim putem. Dobro, mislim, svi umiru. Prirodna stvar, pre svega. Stvar... Neki ginu. Posle te večeri. Ne, čekaj, nisi ti rekao... Šta? Ja, da ti možda nećeš da se tetoviraš. I gdje? Samo na drugoj nozi zamislite Škodu ovdje. Škodin znak bez kruga. Tu. I na drugoj strani gdje pricikam gas Škodin. Pozdrav za Šaviju, pozdrav za Šaviju. Kreni Milane, snimi ga, snimi. Okrenite kavi. Što ovdje što ću gaćama? Šavija, koji ti tetovažu uzeo? Gdje bi se ti tetovirao? Bio sam. Ne znam, kada nisam razmišljao. Šavija inače nije razmišljao, ako se ne čuje na snimku. Nisi tetovažu, bajker, brate. Bajker nisi nikad bajkersku tetovažu teo. Pa dobro, pa i to je fino. Pa dobro. Nešto malo tipa, vamo da menjaš. Pa jesi ga čuo sad šta je rekao? Onaj moto live to drive, drive to live. Kako lijeca znak, no live to drive, drive to live. Aha. Ovdje vam je ono. Opa. Ali to ovo kada matoriš, znaš. A preko leđa ovako u skiču Yamaha. Ali dobro da to kada matoriš, ali dok si klinac, mislim dok si ovako momak, ovdje ono za... Jesam pričao? Za gdje su, kako brzine idu ovdje. Aha, da, pokazio, gledala smo to. Ja hoću jedino tu, mislim ja bi se nešto ozbiljnije tetovirao, ali pre svega čarapom prekrijem Škodin znak. Dobro, da. Sad je koga, da ne puno tako. Šavija, hvala ti na podršci. Ali... Inače, Šavija upravo oblači čarape. Duge pantalone, malo ozbiljnije. Kad bude trebao da budem formalan, izgledat ću. To, ne. Kad se budem zajebavao, izgledaš tako. Treba pametno birati mjesto tetovaže. Pa ne, ali gledaj, vidi, veliki je problem što danas, eto kao, neće neko da te zaposli zbog tetovaže. Ne, nije više to toliko izraženo. A jeste, Milane, ajde ja istetoviram treće oko još da radim kod doktora. Pa znači ne može. Znači ne može. Šta zasro? Možemo mi polako završavati, čovječ. Koliko ima? Evo, 17 snimamo. Pa dobro, mislim, nešto fino smo mi krenuli, brate. Imaš još dodati. Meni je gotivno kad se rukava, možda sam uradio. Ceo rukav. Ono, komplet. Ja volim komplete, ne volim ono izdvojene neke male tetovažice, cap. Volim kad je nešto ozbiljnije. Kad je tetovaža kompaktna. Evo, sada smo klinci, priča o ovim malim tetovažama. Jel svi planiramo nekad ozbiljniju da uradimo veću stvar? Da. Sigurno. Ja bi volio. Znam kako se moj mladi se tetirao s 55, rekao ako se ne svidi neće dugo ni nosta da ja. Kada si tetovirao? Da. Šta je tetovirao? 3D. 3D? Ja, gospodin čovjek. Klasika horoskop. Majka u tebe za nije dosta. Bojala se škorpije. To se nije čulo. Bojala se škorpije. Šta bi? Pa nije se čulo mikrofonim. Možda je kamerovatla, aha. Da, Šavija. Nebitno. Ozbiljnije, ajde da završimo ozbiljnije tetovaže. Kako bi to izgledalo? Evo ja ću svoju prvu, pošto ja sam najmanje pričao o svojim. Sve je tema Škode. Uzet ćemo 3 elementa u toj tetovaži. Znači, kao element Škode simbola strela, krila i panter. Pošto je panter nadimak s moje. I tu neku mešajenu bi ja ovdje uradio zajedno sa grudima. Bukvalno životinju. Da, nisam mislio da ću valjda auto. Možda ću i to. Znači, ne znam, to je ono dugo... Kao džus na biceps. Već sam zamišljao, brate, kako bi to izgledalo. Kao džus ima BMW. Brate, E30, znaš to? Da, E30 ima na biceps.
čovjek je 30 BMW ovako. Šta ćeš ti, Milane, šta bi ti uradio? Manastir Taf. Znaš da kad smo prije par godina, kad smo ti gledali, meni se jako svidjela, inače moram priznam, Saša mi je to pokazao, ona tetovaža koja ide od ramena pa ide nazad, kao srednjovjekovni vitezov što snosi, da, kao oklop. To mi je jako moćno izgleda. I ti isto, je. Pa tu sam ja i prvi našao da, to je Saša pokazao. Gore dio pločastog oklopa i ispod verižna košulja. Ali bilo bi tu još nekih par stvari, nešto što je meni već dugo velika želja i koju sam morao da napustim jer ne mogu da istetoviram treće oko. Imao sam dugo želju da ovdje radim rimski broj. 14, zašto ne znam, ali mi je toliko dobro. Radio sam par puta onako privremenu tim, markerom, ali... Jednog dana krepo tetovaža, čip ili nešto. Čip, da. To da ne, mislim, i onako vjerovatno da ću biti istetoviran. Znači, zapratite nas i uskoro tetoviramo čipove na telu. Ili kružić da simbolizuje čip, pa što da ne? Pa mislim ne, i onako ako već dođem... Čip tetovira na guzici nego... I na tome nek se završi, nećemo previše ga dirati. Gurati, to sam mislio. Dragi Milane, da li bi želeo da završiš priču? Ako moram. Ne moraš, ajde. Ne, što? Nema sad. Da pogostiš. Pa boje da, brate, da prijelavi. Ako se meni ne bude sviđalo što je rekao, ti ćeš, ajde. Reci nešto. Ništa, to je to od nas za danas. Jel preporučio svima se tetoviraju? Da, a nismo čak i malo ljetnoj djeci. Prosto, ne, sačekaj, pošao, nisi pustio da završim. Ne, prosto od osobe do osobe, nekome se to sviđa, nekome se više sviđa tipa da, ne znam, piercing, minđuša, tako te stvari, iskreno meni je za mušku osobu ljepše mi je vidjeti tetovažu, ali opet ne prerano, u nekim normalnim godinama. I nismo pojasnili da li do znanja da niko od nas nema ni tetovažni piercing. Samo priča o tome, palamudimo što bi rekao Saki. Jedino ako Saša hoće na guzici a pokaže, to nismo još vidjeli. Prosto ne treba žuriti sa tim u nekim normalnim godinama kad možeš reći da postanemo svoji ljudi. I kad budemo prosto znali šta hoćemo da tetoviramo. Dosta klinaca požurije sa tim i onda... oni kineski simboli, pola njih se kaje vjerovatno poslije zbog toga. Čuo sam mnogo tih priča, nemojte se kaje, deco. Mislim, ja ću tetoviraš ako nešto uradite u životu, nemojte se kajati. Svaka čast. Također, zapratite nas, like, share, subscribe. Nije nam toliko bitno jer ne zarađujemo, ali opet volimo da imamo neku gledanost. Nova lokacija, kako vam sviđa što držimo mikrofone, napišite u komentarima. Pozdrav za Sakita, pozdrav od Sakita, pozdrav od Milana, pozdrav od mene. Ćao! Eto, divno, momci. Odlično, ovo je bilo super.